be open. The bobo no jibina no agasi tai Allah fala kali ako bobo wolata. Allah subhanahu wa ta'ala nene ma bayani nene Maryama annabi mo wanne mahari o wolta fa imma ta'ayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawman. Siali haur dirte bayne ma haur dira kala ko fana bi fa imma andu wade fa imma ya'tiyannakum minni hudan no marba kala ko fa imma andu effectivement wade fa imma siali haur de bayne ma haur dira en tanke hare de wiu fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman minni yattani alla ahadi korka. Kalimat sawm fi hadhihi al-ayah ja'at bi sigha nakira sawman wa nakira na ma'rifa sawman to siwani nakira hay no landi non hay ko non e jibu soni nakira to soni ma'rifa na andama kon don no sawmo ngare yes mi Allah may nakaldo di korka or korka kan kono falan ukallima al-yawma insiyan liyo tidaan de enetan ufiyam lum Allah subhanahu wa ta'ala hadi sonna jo wurugol ndengande ko fiyo bobo wul pay programme mo foko ndengande wat stawno ko bakre kati babate nay sawmo wonay no bakre kati babate nay ko ndengande dew arno tum ko hula ko wadi ko hawagol ko ngandugol ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya in maryam ardido ko ganti dogo adom ba kakao ini hak sawadi dong haraya wadu dong pengatawa yung mama bemma ka hari kono tomoto yung mama ka hari bewa ayo da sawadi dong awadi dong dayo ani o ma pite o fara mo wol kan kumandi ko wadi ko mandi no heli bobo o yi ka be sutito o fara ma sistipia o ma pia tajoni ba hana no wol o sapi bobo fa asharat ilayhi o sappi bobo tay kadi bobo ko sappi hani ko ha o sappetu qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya kono me yo ti tay penujo futti hala kan bisa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بوبوي وقتني هكي لدي آية تجد قرآن أبدي لنقل وانده important وآية أبدو الكلمة دي ما كلمة كلا نالي كبلازمو كنت جاء بني موجزة دي قرآن دون القرآن owi min komi jiyaɗo Allah ko yata piiji nayi ma joyi o wowli abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran 'ashiya konguli jeɗɗi adi mais kongol kaka place mum bay ko konguɗi jeɗɗi kalimatu qala inni abdullah no wawno wonde troisième position ma quatrième ma cinquième position pourquoi kalimatu inni abdullah ali à la première position c'est très important ko parce que am na mo ande gandam makko wirningal so janto yimɓe nayi ko ɓiɗɗo Allah kamɓe innani ko ɓiɗɗo Allah ko wat so adori min ko mi jiya dal man mi bal
o adori ɗum noon wala inni abdullah. Pourquoi après Abdullah ko atani al-kitab? Pourquoi après atani al-kitab ko waj'alni nabiyyan? Yani o kimo deftere le ko gandangal adi annabako heɓay taw gandal sona annabi o wiyani waj'alni nabiyyan wa atani al-kitab. La, al-kitab qabla an-nubuwah, kitab qabla an-nubuwah. فلا بد بالوحي. الوحي يكون الكتاب. Donc awata wonde gando wona wali sena jam usayde ena no wodi yobe dum ko alkamisa no wetude juma goddum ari yang weti bimbi bi wonti wali kam ko o deftere ne wada ma wali goddum arata e ma dem ajange si wona jermo ange deftere on golli day si kona kalima wol si walgala Allah suwi o timmi deftere non so wadi mi annabaji atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan. Kati si ajangi afewi awoni noddano wa Allah subhanahu wa ta'ala ara awoni mubarakan ayna ma kunta. Gandong kawali o fallitayi pe o timminayi pe o hollayi ko nakota adna lakara ara o wadama balki kawyali o wa ja'alani mubarakan ayna ma kunta wa awsani bis salat. Pourquoi wa awsani bis salat ari tawno don ko parce ko gandanga adi dewanga honno julita anda e pus. Awsani bis salati wal zakati ma dumtu hayyan. Ko sa jangi abuli Allah afewi si teddina yumma ma e belma ko dum si aro no wa baran bi walidati. C'est un peu woni hare hande kadi an ko wiete shikaya ay on gayidi wala mi ganti jabaran sotti. Donc jonno ko dum non wadugol annabi Isa ko o maande ko si ko wasi allani imo mo wahyi arte samba na kanko dum annabi Adam alayhi salam na nene na baba ko wasi alla konfondi be kambe dido. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ay gede correspondai e corrisponde ai figli direi tafsir on fokk bu selu de ko tuma aya fili aya dan Isa misal Isa et misal Adam c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala tagum Adam e dey do wi wono woni ko kongol Allah woni bi maana Adam ko mo kun fa yakun so bi kadi aya de ka surat Maryam fa Allah yuti fi makka hakati lidhalika Isa ibn Maryam قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. Ino do Isa ko Isa ni Isa kongol gonga wongol parce que Allah no andi قول الحق ko tamyiz kaduma ka nahaw ورسول من المنصوبات من الاسماء في التمييز كده المسائل والكلام ده العرب كويس هنا قول الحق إنه هو عيسى كم غربون غوم فبس الله نعني كم دي هدت في مكة ويسا هم وانهم في مكة على غربون غوم بدو كلا كلوب تيوم نداري هذا الله كودي بيتو سنة الودنين شوفنا مقول ويا كن فيكون ويا تقول ونا donc Isa ko kun fayakun terus si Allah dari wa kalimatuhu alqaha ala Maryam wa ruhun min wa kalimatuhu alqaha ala Maryam wa ruhun min ko kongol Allah gol o bugi e Maryam kongol wiete ngol kun fayakun. Allah wi Isa wonu ka der reedu Maryam affaire le bidé na Isa fa bordo batare alaba ko programme dum fayakun. Donc ruwali oɗo wiyeteno Allah ono moƴƴi andugol mo
ya don e programme mo de sa bala jam tay no ko bala fa na e to ha an ngawabo nangu diro ma wata pi de jono ko wadi kalimatu sawmu on don ka suratu maryam inni nadartu lirrahmani sawman lughatan asamu wal imsak yani o jogi dije addu gol wulu gol ndeyñan amma asawm fi istirahat al ulama al fuqaha kon woni sawm on woni korka kan ida refero e kalmo ko be biyo الشيخ أبو بكر جابر الجزائري كان من هذا المسلم مكة الشيخ سيد ثابت كفيل أصول مكة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري كان من هذا المسلم وبي الصوم هو ترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد سيد ثابت كفيل أصول نووي الصوم هو ترك المفترات وترك المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد. شيخ أبو بكر جابر الجزائري وكانوا قدمون نادو رحمه الله. شيخ أبو بكر جابر الجزائري كانوا قدمون نادو من أشهر مؤلفاته من هذا المسلم أيسر التفاسير عقيدة المؤمن. وجدت God is kerno ngandira mo wi hidep te buy ko kam ko de monna o wi kam ko min hadu muslim o wi ko wete korka ko accu gol nyam gol e yam gol e rendu gol e sonna de mum be ki ka fajiri o fiiri dum haka nange mudo e tato wondude anniye rew golal anniye dewa sey sabe ko wi tarkul muftirat kanko mum al muftirat ko dida ko akkude e shukko e jima ko accu gol bi mana Untinoji ko nyamgol e yalgol e rendugol e ɓeygol mundi e ka fajiri o feeri ɗon haata nangi e mutoyta ɗon wondude e anniye rewgol Allah subhanahu wa taala jente taarifu o nde taarifu istilahi o sa acci ñamgol e yalgol tawa ɗa jandi ko fiya ɗuyto ko médecin ɓe wima ya hooru fi jallal ngal na anniye dewal na sawdu na korka noon o maniyati tahabbut donc ɗum wandu no gaccataki ko ɗum ɗo woni bi mana sawmo ka jomiraɓe gande korka mandite moƴƴa hande haalay kala ko wiyete fi korka kala ko wiyete korka kon fof no senniti pette ɗi mande moƴƴa korka dagiika e korka harmuka korka dagiika ko korka Allah wanno yamiri maɗum nela sosnoma yamiri taw sa hoorina way baraji korka harmuka ko korka ka goɗɗo hoori tawa anniye makko ko fiyo heɓu baraji ko dewa si wonani ma aniyati ta'abbud haray ala probléme ko fiya ɗuyto mais si a hoorita ko hoorirta ko fiya heɓu baraji fiya daɗu yiide naata aljanna kono hana kan korka ɗon Allah yewta fi makka nenaɗo ma ka fi makka kan korka ka hanno tawa si a hoori kan korka a tawi Allah na haala joddi wondi o ko kaɓɓol ɗin korkaji no wuuji ta korkaji ɗi dagaki no jeeya e majji ko wiyete sawmu daha wiya hooray ha maaya tanke no wuuri hoore minen kamen boɗoma minen annduno mawɓe mbiɓe ma ndiɓe ɓe hoorde hakke ma ko ɓe niiɗi e worugol ɓanndu maɓɓe ndu lanno fes ɓe inni o fewno sukayagal maɓɓe ɓe wanno piiji bonɗi humɓiniɗi joni ɓe wuri ɓe inni ɓe hoora yaaɓe maaya sifa kan korka ɗon no halmi a wawata bonnude ha kesa waɗana hoore ma pen ma o mustahil l'islam ndemata ɗum halke Allah wiya a bonni enoɗama o yettoma ko ɗum watta na wiyata ko ɗum ɗon watta kane sika kawa jeyi wonkimaki hay fus e ma a jeeya fof a luɓa nela sosamaki wa inna li nafsika alayka haq ta jogi haqqe wonkimaki ɓuyno no rondi wo haqqeji wonkima ayɗo yimɓe no wiya ka kamno wiyete abidjan ɗo tawi anday ko golluɗa ma haɓɓa rendu sabi ɗum wota ñaam wiya heɓu tere heɓa suud letta hoore mum saɗo ñamude fiyo darno suud anni wontima ɗin o ñawoye ñande ɗanka ko anno ñaama
ma video itu fadu tunda mamma ko moy yaadi ko fi musa pour dum fale musa pour c'est pas ma ya c'est ko ta mamma ko moto fi musa pour donc ça le ti wonti mata ti hagasi lamay hakke ko den ko wonti mata parce que dia wonti mata ono nari quando sponta dal ko sotto zuma fi de bonnu kala ko bonnu da bakka no mali solution awata ni de fi ayeti Allah wara ya maya Allah no dino pour be yeddu de Allah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ladani hay ko ono yo bondi hay ko ayunena yeta no nan dia be bonnu be panti asrafu ala anfusihim be shirki be dini be wali hore be deturni kala ko boni ko fok be wali Allah ni yeta no lambe wata be tan yurmene Allah yurmene ande mi ay fok e on ay on rekko to wali majja ko rusiri no rew Allah ko problème parce que l'islam on a ko ganda ngal c'est tellement simple on de chacun est dinaka أن أجرى دينك في الذنب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous n'avons pas fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. L'islam n'est pas une source de malheur. L'islam c'est une source de la paix, de la quiétude, de l'aisance. Allah subhanahu wa ta'ala وأجرى دينك في ولدتك Moriato baka tukala kubunu na ap pia yo akada disa wonde imondara bunu do motawa du obonni no ha onawi se Allah kanimo ala ko peso yela kana kumut kono ngala wata obonni re jibako bonni ni ko dinno ngala wata tamuti kati pio le ko peso ye Nagele santai no yela ka ko ya bidan do kasale ni jadi kirim. Dawa ko bonu dagon bonnere imani ko din don Allah wakata mujkati hakke makko mudi kan sikay ni Allah ko goltu Allah no modi no modi Allah yewti fi dum bonno be bonnere di jandi amin والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ito ko watu waka kujijeni hata mimi kwa nne mape bonne ne ko waka kamudi kan oyo ti bas ko kan ko ne mapolo lagi tuna programa saboni kan mo pe kalbi aba boni dia do ngara do ri do kata ni ko lawa ya maya kan ko ka do kan e ko ka tena do ora no ka daga nan tin ngene wite samul visa ne la be ora no ha ka futuro ke do a un ka ko do ko tina ko ka ngene be ora ya ne be hundu yo e futuro hiki do no ndaka ni nana do harma ni ngai ta e anda ko no programa da ni la do to na afermen man ele ngi na ta kan ko ni ka harma ni sonna be rampe ko do de ko dudatu ele ni alkamisa no kala ko ta suma harana ko ta suma yo de dua ka horde be dan permission mo ma ko parce que no hay un mo fase que va ni naro fica ni que puno si camati con tema tu mati con le ronde ne to kala bi para super kalma ka fa ni mawara ma ndi kalma hidayah voyage ne voyage poi na no muove je ko Jordan na mi wala palabra Perché che go so ora dentro io l'hanno fatto no la chiesa fatta dei io si diego di quali certo diego di sta
so wi ɗum awa wi ɗon hono mo yiɗa diina on bijayankoɓe wona de probléme so hoori tan korka ɗon ka daganaki ko haali na ko naño sappi kanna ko nangoyere kañum e hoorugol e juma hoorataake juma ko weekend julɓe ɓe juma on ɓe très civil ɗo e juma yo ɓeydu dépense haagata waɗo adda e ɗiɗon jeeru kono ɗon musal tawi juma ko weekend ko ɓeydugol dépense ñamta kono wonta e ɓeydude ɓen ɗum haani donc yo julɓe ɓe heɓu jour mo ɓe ñalli kala ɓe ɓeyda dépense ɓe fijida e ɓeygole maɓɓe ɓen ɓe ñama haɗa ɓe nanta ɗo horugol voilà si wona hala ɗamani programme gonga juma natora den a yama beetu sappo e joyi juma tawi e ɗum hellama mais suma ko juma ɗum hoora dagar alislam kañi a yamu tasini bimana kosi donki on juulama ɗen baɗɗe kadi hikkide ɗon ɗen ɗon kadi horanaki par ce que ɗon andi donki mo jammi hirsede ka layyaji ɗi jammino hirsa consilateur ji ɗi no rewi ɓewtew ko naatumaɗo e on ɗo hañi regiɗa tew voilà ɗen baɗɗe ɗo kadi hortaki nenaɗo maji a yiyama hakkilino curɓe o ñalaɗe ñamugol yara woɗo sikka ñamugol ino haalni ñamugol iyama ko weli kadi ala wonde on ɗiɓi soɗora e sabunde kan ko ɗuma goɗɗo soɗoɗo sabunde si ñaami ko sara nen bat kon kewrol mum sinaɗo mo gayna e ɗumo fitta juɓɓe no yaa siko futtiri o helli mo ɓen seddi sabunde voilà donc ɗeɗo juulde kadi kadi ɗe ortaje donc ko sifateɗo kañi e horugol lewru kala lewru handu timma anana lewru suma en tabitaji bindi nana sasama hoori lewru hanu timmitina suma en donc si waɗum ɗo donc korkaji harnude ni e wolini mari en ka korka dagi kaka wiide korka fof no sirliti ɓeɗɗe ɗiɗi korka dagika e korka harnu korka dagika kan en haali korka harnuka kan en sitike ɗo korka dagika kan kañum kan no sirliti ɓeɗɗe ɗiɗi mante moƴƴa korka farilla e korka naafila korka farilla ko korka ka tawata si a hoori ka ɗa mari baraji ka Allah subhanahu wa taala si a hoorani ka a nangoyde ñande ɗam wiyete korka farilla korka naafila ko korka sa a hoori ɗa mari baraji dongane wakkande mais sa hoorani a nangatake ñande ɗam par ce que no woodi yimɓe ɓuyrondiɓe ɗo korkaji sunnaɓe wakkillo ɗi farilla si ɓe yii goɗɗo si hoorata ɓe contama e fus ay so wiɓe assalamu aleykum ko ɗo ɓe ndaare nayne sariita nayne watta saria o islam no addi ndeweede e saria o ko ɗum ɗo addi ko wiyete ko usulul fiqh on tigi anndu honno maqasidul sharia ma on tigi annda ɗum donc korkaji naafilo ɗi yewtere fi majji seeɗa wona de ko juldama ɗum ko korka farilla moƴƴuka yawmo arafa ñande arafa ko korka moƴƴuka nana sasamaji no hoori ñande yawmo arafa o yamande bagga ko hitande feƴƴinnayi hitande aroyon nen kadi donc wona horugol tenen alkamisa ɗum ko korkaji moƴƴi tabbitude e sunna horugol hande acca janngo ko korka moƴƴuka ko nana sasama yamiri no moƴƴi donc sifaniɗo korkaji fuu horugol honno wiyete jeenayi e sappo jom bente ɗo fof ko korkaji moƴƴi ɗi nana asasama hoori sahabaɓe no hoori kono noon ɗiɗi mari baraji moƴƴa mais kono mo hooraki ɗi nangoytake ñande ɗama atten ka korka farilla kañum kan no fejjiti peƴƴe tati korka farilla no fejjiti peƴƴe tati ko wiyete sawmu ramadan sawmu kafara wa sawmu nasr horugol lewru suumaye ɗum ko farilla addalil ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam tawi kono yo gonɗiɓe korka ka fatama e ɗomo ɗum ɗo ko farilla ko obligatoire ɗo woni koyte sawmul kafarat ɗum ɗo ko korka ka goɗɗo ɓalgi tan ka hoori mo
Saya ni hari awal tiga ini di rumah wati mo yung mama. Anaknya problem kamu kayak. Anaknya problem kan. Ako tinulog kong hako balik. Awi di rumah wati mo yung mama. Anaknya problem kan. Kau paske sidun sa awi dun no. Fiyo di rumah ko di rumah jono yung kawan di yung mama. Pasti di rumah di yung mama alay kumal di bukata. Kan mawon di yung mama, kako dapat di yung mama kung nawala suti di yung mama. Kedua dia uli yung mama kau, mat di kupi tau, hamak tapi yung mama tawan di yung mama. Kurasi ayawi, indahum na yakulu na munkaran minang kauli rasul. Kung kono resi ni boniti. Ikorwati be yung munene, kumuli daw na toko ora. Ganon sa awoli, kamali posibility kita kiet ko. Posibility ano, olin ni gondang. Lini gondang, sitai ahema di fere, orin ina dane, harai kohor ko lebih hijau ko dir. Kapag ko sakti di goyoki, ayang koi faman lam yajid, ko siyamu syahraini, mudatami aid, syahema ko rin ina dane, harai ko yahor lebih hijau ko dir di ingorna. Yang non si tayo unti isel lawa kan ba si ayo formal lam yastati kalau isel lawa ta pa ita si tina miskin banyak ning miskin be kapan dia mais si unti no wori wor de sumay ala ala ni angimo ora net ora 62 jours quando kapan dia ora ko dum no ko fare me ko kan na bi mais unti isel la wa ta wor ko yo nyam miskin be kapan dia. Mais on est pas optionnel ni non mal moyo. Nanu ngai dengan parce que na au mali. Ba. Donc si uji don por kafali la tamma kan to wede sawmun nazr. Kolan da kon ada bukun haka sa defa huwa mun problem. Mini bijin de fi wojo nyande Allah walli okira mo mi jomi mo hora na yalla yonte. Ada no sapima. Orang anda dulu yang ada di jauh baju, orang tahu orang mau orang kampung ini. Yang jauh kan lagi wawan dan sapi yang terene, yang terene. Ya orang benar ni. Sikap dulu ni sikap mungkin. Ini bikin video visa, yang ada boleh di dia ko, orang yang ada dulu. Kasi sibuk dalam ni gaya hidup. Mereka korban kembali. Ulama ini dewi hasil tinggi mai, rono beno beyo baik korban. Saat mana gue yang kagu, nanggur bersama kerago enom. Kalau tidak boleh korban di mana, fali lagi ni. Donc, hal enom korban, korban mereka dewi pun emut bude dewi al-Subhanahu aku dihidu deh, pun terjaga avantaj bagi. Emot kere eder debede. Parce que ça on a dit anda nyal mal borda. Anda wot intin te yi dengan koyale te du kita pandi. Anda yi te so boto ni so sa diza. Anda wot ni boy. Ta ko sul boto wota. Yo non si tani ahora itenen, ahora alta misa. Eder borda mada. Like chaque semaine, il a mari on mette 140 distance. Hakko le mari dengan hanya di dalam kalangan dan itu kono puji dan kono puji. Ada bisa sono wuti. Baik. Do. Dewan kota kan jika muti hanya kata Allah Subhanahu wa taala ika dewan fere nandai dewe itu defu. Sabu sebi kong hadi suku sio pada sezamani boleh itu ada malefokan bunyi suara kota kan kumi ada di kumi lo pada kan. Jaro yang menyenangkan aku orang aku mana kayo beti, aku orang aku mana kayo beti. Mekor kekat kuangnya ada jamu kita aku lopo. Menunjuk ini kuangnya ada jet. Nanti gombalkan di aljanna, umpami. Dan bukan kau penat kalau nana untuk penat. Kalau di nasi presiden untuk tiga kali do. Umpami. Oh ya itu monsieur le président et ministre de délégation semua nusupi kalau dalam kongkar. Karena jiran nominasi tak. Penongan tak benasi orang tak biasa. Dan hor betul umpur suci betul dia nadang. Benasi kalau, aku pernah cerita. Dan mungkin saya arayan kan dia.
Donc amma ko kala ko wiyete korka ko fof banaji mum hino mawni Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi no mari avantage ɗi ka ƴellal nenano maki suumu tasihu hoore sello oɗo waɗi oɗo addeke Sylvester Stallone o hoore ƴelen o hoore alkamisa voilà ko fi sport makko on fi ɓandu makko no ƴellal makko tawi mo woodi e fiiɗi nafoore ko woni e mum ko gonta kan mo wondi tellal haa gasa ko ɗum waɗi suumaye si ari tellal ngal on so ƴetti comprimé je lekkele goɗɗo waɗa réaction ɓe ɓandu mum ko waɗi wonta huɗu siko dogudu nangi on tigi o fuɗɗo traite ɗo woni korka ñawɗa mo woni ma ay bus mo e nder cadre sellugol ngol ko nenaɗo maji ɗon suumuta sikko donc nduɗo oɗo gonga nduɗo lewru suumaye woni avantage ɗi moƴƴereji woni e mayo gogoto se kadi taw e ayje ɗe ayje arɓe fallugol e korka kan sot Baqara verset 183 إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبيل آية كلا إن السيري آية جدي نقول لفالير لورسومين لعلكم تتقون في يوم التقوى. سو نبي نقول نبي دم بكرة جنة. باي يوم فالير في من مجيء dari mudah ada ayam macdudat. Konyana ada seda ini dulu ada seda. Mereka mari valer. Parce que ñam de suma yene valer majdi e kondra ñam la ko sa tel que passe a ñami ñam la suma yi o ka ko be wi ko ñam la gota yo bitan na de bidi di ko de fi kala ti mais ko affaire on bondo woni ko ngam ñam la ngam ñamu da don ale mata ngam bana di makkal aduna hay sa woni milan ñam la gota suma ye sa woni tout 1 milliard pour a hoori heɓata baraji ñamɗiyan ngal few ko ɗum waɗi so woni ayyaman maɗuɗat a hettatagal aduna kadi ko par ce que a wiyata heddo a suma e projet medda ñamda ngal suma e projet adda e bamɗe mum ne ɓeydantama ngal ñamda a perdi kalko koye par ce que a wi ayyaman maɗuɗat nde tawno e ñalaɗɗe hiɗe mari valeur ad yurmede Allah nden ɗo yaaji Allah gaari situation yimɓe ɓe no ɓe wayi wonno ɓe wayi fiyo ɓe profité e ñalaɗɗe wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra par ce que goɗɗo no nawɗa rawata hoore goɗɗo no wona e voyage o mbami joni noon ɓay ñalɗe ɗen no jogui valeur Allah wi yoɓe limu ɓen ko ɓe ñaami fof ɓe yoɓoya ko konti ñalaɗe suumayede ni fa iddatun min ayamin ukhra donc ko catégorie woɓɓe goo kadi no toon tawa ɓe ala voyage ude ɓe nawna ɓe duuɓi ɗin toori ko ɓen koɓe ñaamiɗoɓe dari kamɓe hannde kadi duuɓi ɗin toori ɓe romtiti ma ɓe nawni nawnaje ɗe ndikkata sennata aduna a fi ko honno ɓen noon kadi heɓirta Allah jonni ɓe solution wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɓen ɓe no ɓikkono soltora korka kayi ɓe soltirora maɓɓe ñammigol miskino ɓe koɗo woni dewal ngal Allah udditi mesiraji oyi faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu ko ɗum ɗo wiya yo hedde mais sa ɓeydiɗa fus limitaka wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun ɗo no wettifirde moƴƴama ko par ce que ay istisna waɗi goɗɗum islam ha gasi wiyama kono wakkilotto ɗon hoore ɓuri moƴƴude si ɗon nawni ñaame si ɗon voyage ude ñaame son nawni o rontidi ñaame si on nawni nawnaɓe de sernata ñaame kono kode wakkilotto ɗon hoore ɓuri moƴƴude haqqille men en nanngay ya force hoora ka wala ɗo simino ɓedditirde nanɗum nattafsiro noon nafiro mo firi ɗon ha fayi tafsiro Allah wata yejjitaɗi o wiya ɗum ɗo wiya ɗum ɗa kacci o watta ɗum Qur'an a miɗaɗi ɗo wa anta sumu khairu lakum ko woni manama ko an kotoɓe joni si tawi an a nawna ana voyage a nawyani ana probléme ɗe wiyaɓe noon an on noon mo tawa kay ɗum ko nde hoorata moƴƴam noon
parce que buy am photo buy créé na yow mu gas ka garafu de jando ko ko de ma pa yete jando be suma yana ko mo ila gase ko ni na mu ko photo ma ko psychology tawai na ndo joni ha ko ma ko anu ni na na de lakina fearful ni nangero Sauli korka kan hata Sauli ka anu ni de gase Kopen nong alami ketawa kan ben nauna de ana ide ta ben alami onon nong wande hono ko mo ken wala na ba no mo kai kita wa anta sunu khairu lakum in kuntum ta'lamun alla junni valer leun shahr ramadan Allah kadi kuma kalma wal shahr ramadan leun suma yendu fi bebe ka duma seda أنه سيدا كما إعراب شهر رمضان إعراب شهر رمضان أو أتابد شهر مبتدأ رمضان خبر فإني المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان ويروي شهر خبر مبتدأ مرفوع مبتدأ وما كنت ضمير مستتر تقديره هذا أي هذا شهر مفهوم untuk beribadah Allah. Di syahr Ramadan lewu sumane nu. Allati unzila fihi al-Qur'an. Nurul al-Qur'an utibina ilmun hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Don hale ko kadi istisna wonkan. Anu tafsir Quran dal fere. Don Allah uti aku de valer lewu sumane nu makasi. Yaitu yawi yon hande kan faman syahida minkum al-shahra falyasum andi istisna ndoko ko bale apa sare ko ikita doko na wono be do ala yan dekat nabi bay dum ko dusu may do Quran on tipi bale may do figata faman syahida minkum al-shahra kala mo lewul no alikan wala farqun bayna syahida wa shahada Mfano, shahada kuyiulu wo. Mfano, shahida kumundu ali kali wo. Mfano, siwana lumbunga bentawaka toka, kaka yenu. Sitawa alamino kuyiulu wo, kusimu yete jalo bebe, nunu noto matran tusu. Paskeli kosili kiyiulu. Paskeli si alamino yiulu wo hori. Lewat ini muno, mas kita bingung. Belum kalam model nualikal. Paman syahida minkum syahra falyasum. Kalam model nualikal yuhul. Si anda dari nolong akan istisna wong ini belum mengakhirkan istisna. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra. Dari balagha di Quran. Istisna wao nao foma kwa alikadiri sepolisi wala lazina yudikuna walado waman syahida minkum syahara falyasum waman kana maridan doga waman kana minkum limada doga minkum ga minkum mala waman kana maridan kalau mutawata hana ko naunulo awala sabali mamu sedade hana al-kanama Jondong wala lazina yukikuna uromku bebengui. Allah yetu bubuli haifu de kongo fanti e kosatiro. Paske haku de naunu berunti kube. E naunu de nauna di sella ka. Kobe no problem mun santu de ni nau ko sempu ma wono voya de ka. O de ti naunu de sempu de wono voya de ka kan bi iko de. Sila da akana ma voya da kan bi iko de. Paman kana مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر الله قال له ان نفعلنا ولا يريد بكم العسر سنفعل sakti naik batai rombu dina kan sakti naik ka ala nabi Quran nabi يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم مؤمنين تمني لمولد تمني Lingore ne ko wor ba 30 jours dosa ne kati. O dosu parce que la wai wor de no ba ne capanta di ta ko 3 jours woni dosa. Lutto del poco fu para pu. Ci
siyama ɓe horani ɓe dakara anangatake siyama howruɓe ɓe no yoɓede mbattotako ɗon par ce que ñalde mande ko fufala fuuɗe dow zaka ko ñalde D6 mo liɗo ñamumi ñamima kanen e série mum e Real Madrid e Barça an summa e ma on ko ɗo yaani a heɓade alsafurlah a heɓa subhanallah a heɓade allahu akbar ko woni ko a ñamade ɗum kono kala ko wiyete fufala fu yaganɗa muti e nder mum ñalaɗen dow zaka ko ɗe fufala fu ɗe alama anda ɗum ana laari wali tukmiluna iddata wali ukabbiru llaha ala ma hadakum mawni ni Allah sabu ko fiwni on e ko tawata o tawa Allah seeɗani heɓu baraje ɗi objectif sumare on pi kay gagol yewtere ande o piiji tati manteɗi gogo on koye renouvel hakkude men e Allah dali to ande duy sorbinoke yantino duuɗe e artu par ce que sa woni ɗumana yani Allah ɗo famode par ce que goɗɗo ha fama caméra de filme ɗo kama police ɗo kama pakake ɗorema ñamgol e yalgol ande artiga Allah ɗo ɗin mum ɗum ko montugol bakkaji hiɗa ande fo tournon page ande Allah tournon page ko feeɗi ko bosaba on nekki sa hooli suumayi ɗum no haaniri noon ande bakkaji kala e ngaydi koɗo waɗi kala mo suumayi ani tawi ndu maayi ɗo luttiri bakkaji ko kala ko huɗaɗo ɗon nandi wi ɗum de ɗo neraɗo hadis ɗo neraɗo wi amin Mbani. Donc il y a un temps, il y a pas qu'à payer pour tout, il y a pas fou qui est en 2026, on a au Californie. Pour le tour, on va donc, il y a un pas qu'à du là. Eh, tout le monde peut faire un barrage, et souvent, il y a des gens qui ont dit que barrage pour le fanat. Ça tout le fanat, on peut dire que tout le fanat dit, on a nourri et puis il y a des gens qui ont dit que on est au fanat, on est au fanat. Suma ye dum ma e ko to on pan wati no salatu kana bi diam jam e jam ma de sa ko santi de sa awri no ne jam de no abi tan de bara rew ko alna jaba mu bi tan di jete di du bi tan de binay e kan te occasion no fa ya da maji sa do ke aw ki hundu ba dum no ye sambal ko ya mala kana ne ko responsable donc e woti ko ne lew ko kat o ko jodi be moyen men be profit kala kuntorɗo ɗon buuɗu maɗa ma ñametema ma sukkare maɗa o reɗi Allah kon fof e nder suumayon a hennduɗo ɓerɗunare ko makko kon ɗoytake donc ko opportunité patron ɓe yoɓe moɗu baraji kadi donc si faɗiɗo piiji fou woni e nder lewru mum ko tawata ko tawi fijir ɗumaɗen jangol Qur'an janta ko ɗinde Allah e yittugo sadaka e jokkugol hen nder lewru mum très très important no woodi piiji yaatoji e lewru mum ko yimɓeɓe rumdi ɗo ka no tagi ɗo tako ñalno suuma à tout moment ñanaɗo ɗoto kono ñalno suuma e fi suuma e tampinide par ce que sa ɗoti ka heɓa énergie kadi no tagi ko sago ñalno suuma woni baatu woni leggal keccal woni ɗuma hono tagi no tagi ɓennitugol tuuta sina hebbimo lundugol tewɓenno nde wotere on faami ɗum ɗon fof no tagi donc no tagi kañum kadi bimbi ndew tigi no yaa golle jonnugol ɓe mum bis kono laaɗo na koɗon de no tagi ellala ɓeɗo bis tout simple no tagi wonno tagoto kaka e sifani ɗo piiji fof ko ɓuri wonde kadi ɓuri moƴƴude kadi ka huntagol kono on tigi hunto lawnagal ka hiɓɓita no yeeɗa huntagol o ɓurɗa maɗide baraji sullagol ngol kadi kadi no mari baraji kadi a yi no ɓuri no wiya min haraɓe bumjira wiɓal wata ñamude jemma ala nga ko ñamirana jemma hayso ndiyam mum ni yaru tum fiya heɓu baraji huntagol ngol sullagol ngol ɗo kadi ino moƴƴi ino laba ha haɗa kadi ko moƴƴi koye on tigi humto kadi si o juula nankugol ha juula fof ɗo wiyana ñamude noon donc si waɗi piiji ɓeydo firɗon e ɓeydo firɗe wacce hakke assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أري يتي الله سبحانه وتعالى يمتلك سبحانه وتعالى سبحانه أشكي بكرامكم من الدنيا بكمان بنفيدين دين الإسلام. أري يمتلك بدو إن عندي يبدأ اللابي بهالني كل كدقيقة كدقاكي بيوتي إن لو كان في سوراني eden bayano aray meltani ke be foti e jarni be yo ala wala be nullo ka pesir gar mabbe mo janyande darba enen kadi
yalla waɗe yimɓe ɓe anndanɗa hoorema ko jendutoɓe yewtere jetta ko ɓuri moƴƴude ko nafitora arayni ɗen jogino lande tati arde ɗo e jaago nden ɗen no hanndi programme juulide nden ɗo ko ha 22 heures hokkaɗema no waray ino koye gitti inchallah aray ɗo e nata fillamɗe ɗen aray wano andirɗen noon koye walludere musidɓe julɓe o ko wiyete dawal islam ino haton jeni walloderan dawa kadi no mari feere kono donc a wonaali to a wata andude ɗum noon aray simo kala eɓe waɗi ko fanɗi ma waɗi ko ɗooni ma waɗi goɗɗum eddiray edi sin accidi hooreɓe dawaɓe e feereji ɗi hawnade ley julide ɗo ko luwa ɗum kadalika piiji heddiɗi fof jonnon aray ko yewteteɓe seeɗa faama buy o faami faamnude amen ɗen aray allahu hino noddega qur'ana o wi ya ayuha alladina amanu kunu ansarallah o wi hey kono yo gonɗiɓe wone ko yimɓe walluɓe diina allah jonnon landi hoore ma ko honɗume wonko wonɗa e wallude diina maka diina allah kam joni sinaro yo ittu dara ko marɗa hu wakkiloɗa walla ƴetta jawdi ma ɗi jonna waɗoɓe anu droit ɓe ƴetta ɓe waɗira dawa a walli hande ala jihaadi ko waɗen hewtiɗuɓe koni yimɓe ɓene diina kam ɓayna wonde ma ƴettanayi ɗo goɗɗo ka o so tawi woni a noddimo a yewtimo o faami tigi tigi o e heɓa nafoore makko kono waray yo woɓɓe immo hakkude ɓe jaaɓidora wama tugandi moni anfusikum min hayrin tajiduhu indallah jaɓe ɗo jaɓe indallah huwa hayran wa adama ajra fi sabilillahi wallodire allahu mo wi kala o hokkuɗo allah nontinanayi ɗum ɓe maaki hadise goo an fit hokku on fit alayka an kadi hokkoreɗa hokkeɗa si sahaba en kamɓe ɓe jarimo tono si tawi ɓe heddori 1000 francs mbaɗɗi ɓe ƴettemo ɓe hokka goo so ɓeno allah subhanahu wa taala enta woɓɓe ko hokka ɓe ɓuri ko ɓe hokki ko tuubu ko allah mari jawdi kanko dugi o wi ya ayuha nnas antumul fugara ayi kono yo yimɓe ko wono woni wasiɗuɓe men no allah alima on sifotoɗa e maral o wa bas alama ko ko yonayi ɗo kono koye amunno satta kemɓe e yaltina e yollaji mo o e ƴeefa yaltina kadi ko feewi aɗa ɓene yaade ɗo famuji moɓe ɗi ko wallitore diina o aɗa koye wakkilo waɗo jenen ko kala e innano hoore sonnaɓe men ɓe kadi toon oɓe woɓɓe simo hakkude mon ɗon jaabotere juuɗe ino wallita jeeya sonnaɓe artiɓe walla nene kadi jeeye ko jeeyanoɓe e finance ɓe diina l' islam wonde jeeyagane ene kadi nanditide hoorede ɓe On va pas être violent. Dimana wajib desa makungan uang dari sini makku mengwe ero. Mau di makku dia menangali. Uang naki, uang ini mufala ya uang buat makku ini wadaya. Uang tu program makku kamu sini makku me, orang dia makku ini uang makku yang mana. Uang orang lagi, eske, o sorna di losio mori farina, eske jalan deh. Mukulanda barang. Lantar tidak bangga ko sikɗo men wonɗo ero neɗɗo wona jurɗo ƴetti jawdi jonɗi mo woyni yo waɗu sadaka est ce que o landi o noddi o landi est ce que mo haali jawde ni jawdi ɗo billahi tawfiq kailan pertama judo sook kuli judo sekali madagali ko sudah lagi rekolan
l'Islam kan no privilegi relazioni di capo sociali uno che le ha quelli per me privilegi perché gli per ma per cui Islam non è gini itu ini kefer itu nyom kefer nyom itu Islam lagi itu dong jom kefer jom makan dong non lagi tapi wajib namu diri dong kefer mau kore kita kore kefer dan kefer itu yo kore kotangi kong dan kefer orang kan kutip kusiro nya mai beda ya lai comportava uno passiamo al mamma quando uno da lì che per nostro itu alla lì che per nostro la usana giorno viu con non budi che per la che non va di alta e quella lì giunto che cattina di giorno de mafi tu mo il punto è di San Fala che è un programma cattina disapalakan budi keperon pas ke disapon kolat kompa pan memang okon buon bila keperon okon sodo le okon kana le sulu no pole budi no wande hadi ma kom anti pasi pada keperon e problem ni maboko pas ke mangan sondanya yang ka surat Nisa verset 6 Kama subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Wa dong ana muhalun fi qawlan. Siapa dia ngomong wal jadi qurba wal jadi dulu. Kau dan bani. Romar kau diri tu di monti memang kefer. Ai beli soya. Sisul makusudi kaya asisam. Sikele makusudi ke dem mafilatan kaya rumah. Sibhe di fatto da kaya mungkin tinata quanto ngayon tayo ang layako Filipino di beta ikan mo kalimin kin nakawaya nyama ko lagi pa siya mo mo ko ta biti ay Quran ko mau intervention di barata alat portan dan ko pa rin jago ng vision ko kalau yung nyawa Kalau belandi, sota yung pagi dulu, timur di mundo iya yero. Sekarang tong korban makusuma yero, kita terkini mengatakan lagi. Kalau di sana program, korban sumai, waktu berbalap. Nah program korban. Korban kita duduk lagi, bermakok, wali bakar. Soalnya yang kita beri bakar. Tidak ada semua itu, baru tidak ada problem lah. Si kau bakar lah, memang tahu lah. Masa bakar yang dekat dengan jumlah tak kali. Jumlah ini, boleh, boleh zakat. Kalau tidak problem kau ini, kau ini mau dibantu, kau ada yang bakar. Kalau saya perkakan masa di mawai, wallahu a'lam. Untuk wali kau hauni kau. Kulpini, wati ko hawni ko kulpini halakriye ko rutinta mo yije so tumba de rutiti programa ko ngane mudri kam ko ni na ta ni program ko kana Dalam di kono ko tuju ta e bona mo wadi fi Allah ya fa maka ni no mari patron ni Pakatu di jiwa di Allah subhanahu wa ta'ala nomor dua pakatu di jiwa di orang boto toni nomor dua kalau kau dari kau anda pun mula tu gombal ala pun dikonsep orang dari dia anda dah orang apa pak dan kau onti nisu kau hundu bawa dan dibakar kau onti tolong Allah ya Allah ya aku membakar dong harawat kali bahwa kalau anda lewat ada bawah yang umum. Dong, kalau orang curi lebih kita cium, hal yang akan ini. Ini sahabat datang, kalau yang akan ada waktu dan ini hanya nongari di rumah.
amalong budi kote tono kali tema urujuda esi palipi itu non beheta ya beheta asa pula budi me berde yogi beheta itu bapi di meru yang amat sapula dong sebab dibakar ini so bukan tawa kayak dibakar di hawa boleh beri buat nongal bodo bi aduan untuk sampai turun untuk karena kayak aku mana dong jatuh pakai karena sempat pada kita untuk mengetahui di sini Allah Alhamdulillah, orang yang orang yang negara ya dan SD kayak program buat dari program bayaran ini. Orang yang mana fakti jamu itu lah, lewat dana yang terkenal mana ka juli de kuala kote. Dengan di dalam ni juli de bama kote. Saya ini kafe ruci tekube, dana de bama kote ayah yang pati mau. La suti farmasi satu alai 19 wani fifuka mbaya ma hanya ne wana ta ha ulere ko law inshallah kadhalik ala mahum de mari bayana didi bayana arano ko juli de no yupo ko ko de sab Kausas ana kisana damu june de here de bago de kutitago de vale de sana très bien bon so de hari no 14 de wana e no baya de ala mo kikine de wana e baya na ko ko anyama da Quran hakuna mtu ede de baya no ko alkamisa de ala tawno ala i toujours o même no kore ka 16 men Bapa kote juli to dende vile film ndo wandi kila be hewti do be wala to bayana juli dele de duwade wadde bayana film jewno men tawi en wayani to o alay be tolo ko jikuji mokko ni nokko ni fiya hebi na ya hajiru nokko ni ko da wadde bayana do hay kabe Jadi kita boleh uji mobil untuk ruwali jumpa. Dalam rumah kita kompens dari panasnya negara uji jumpa. Dalam uji jumpa. Kalau boleh juga harap boleh boleh mak. Awal orang kami terfi mak, wana itu dewi itu, kolno tu thor. Dalam waktu ini ni, ada yang boleh betul nak boleh negara ni. Terus pak boleh ada uji itu kalau ke kelas. Ya jama pada mobil jama fenomena ya usibu min al-ghanam wal qasi insyaallah ada yang boleh